Amen. Haleluya. Muraza kubabarira mwishuri ndimo amagambo akomeye. Hari ibintu ukora bikagukirisha cyangwa bikakwicisha. Bari gutera bakavuga ngo mwami Yesu yemeje kugukurikira. Ngo noneho ngo nirengagije ibinezeza. Muze kuririmba ariko muze no gutekereza. Bwana amen. Noneho nuza kuririmba uze kwibaza niba umutwaro uri kwikoreza abandi bo ubasha kuwikorera. Bwana amen. Haleluya. Haleluya. Tuwairo Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Uze kwibaza niba umutwaro turi kwikoreza abandi natwe tubasha kuwikorera. Uko ushobora kwikoreza umuntu umutwaro utabasha gukozaho n'intoki zandiko biri. Noneho usenga gutya ni amasengesho y'igihe kirekire. Ubu turi gusenga amasengesho ya 2025, turi gusenga amasengesho ya 2030. Aya masengesho uri gusenga azagukurikirana wowe n'abana bawe. Nuzirengagiza Imana ugakora ibyo kwinezeza, umwana wawe azakubwira ngo cyagiye wararirinze uravuga ngo niyemeje gukora ibitazaneze. Asifiwe. Amen. Mwami wanjye ndagukunda niyemeje kugukurikira nirengagije ibinezeza ndakwihaye wese. Mwami wanjye ndagukunda niyemeje kugukurikira nirengagije ibinezeza ndakwihaye wese. Aho nanyura mu bikomeye nzi yuko uzamushoboza